यमरी पुनि बोले त्यछि त्यो फनेगु नेवाटैगु परम्परा ख खै परम्परा या त लिंकाते त जापु समाज यल छुद न्हनिसे संस्थागत रूप त्यछि त्यो फनेगु जाचो याना वे चुमुदु थ्वे चोले नेपाल सम्बत जिन्छ सव पिसोदया यमरी पुनिया लस्ता जापु समाज यल पेनु तक यलया थिथित पाले वना त्यछि त्यो या जाजो यागु ख जापु समाज यलया बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विभाग या सांस्कृतिक कवन त्यछि त्यो जाजो गोसा गोगु ख त्यछि त्यो या जाजो वंगु बुधबानी से सुरु जुगु ख यलया गुइत पिन्छे लोल चास यलमु कुटिसौग भिन्ड लाछि तलाछि लगायत या थिथि तले वना त्यछि त्यो फनेगु ज्या जुगु ख थते त्यछि त्यो फनेगु छले परम्परागत नेवार तिसा ओस फिना पासुरी थिमे लगायत या बाजा थाना परम्परागत रूपमा यमरी फनेगु जुगु खसा सांस्कृतिक जाजोना जुगु ख अथे यलया थिथि त्वा पखे किबोन ललहागु ख यहाँ मोइसमा फटकाला यहाँ मोइसमा फटकाया तेरा तो क्या पेनु तक न्यागु जाजो शनिबार कोचागु ख